22 għal messaġġ ieħor minn ġewwa River of Love. Għal dawk kollha li intom madwar Malta u Għawdex, nħeġġitkom biex tisimgħu bir-reqqa, tiftħu qalbkom għal kelma tal-mulej. U nemmen li hemm affarijiet li ovvjament ċertu affarijiet nkunu smajnihom u tajjeb li nerġgħu nisimgħuhom, imma hemm affarijiet li jkunu ġodda, sewa dawk li huma ġodda u sew dawk li jkunu ilhom u midħla mal-kelma tal-mulej. Ejja nitolbu u tolbu miegħi u għajdu dit-talba minn qalbek. Mr. Addis, kellimni illum mill-kelma qaddisa tiegħek. Għamel mulej li dak li jien ser nisma' jidħol f'qalbi, jitrasformali ħajti. Għatini revelazzjoni tal-qalb tar-Re Ġesu u tas-saltna tiegħu. Mulej Addis, ħanħallik taħdem fija, titrasformani u tagħmel ir-rida tiegħek li sseħħu ssir fil-kompletezza tagħha għall glorja tiegħek missier fis-isem Ġesu Kristu. Amen. Illejla nemmen li xut minnkom il-kelma tal-mulej ħad iċċallenġjak, ħad pirkek, ħad inkoraġġik, ħassonnok, ħataqtak, ħatalqek u ħatfejqek. Amen. Morru fil-ktib tas-Salmi 24. Salmi 24. Ħanaqraw Salmi kollu, Salmi 24 kollu. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq xmajjar fuq sot qiegħda. Min jista' jitla fuq l-olja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għal fruwa u anqas ma jaħlef bil-qerq. Dan ikollu barka minn għand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel il-poplu ta' dawk li jfittxuh lill-mulej u li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Intrefaw bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem. Ħalli jidħol is-sultan tal-glorja. Minu dan is-sultan tal-glorja? U l-mulej setanu qawwi. Il-mulej qawwi fit-taqbida. Intrefaw bibien, intrefaw intom bibien ta' dejjem. Ħalli jidħol is-sultan tal-glorja. Minu dan is-sultan tal-glorja? U l-mulej tal-eżerċi dan is-sultan tal-glorja li jismu Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Amen, 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 amen. Il-lejla ħassejt f'qalbi li għandi nitkellem fuq il-qalb tar-Re. The heart of the king. Il-qalb tar-Re. L-għan ħanibda billi li bda ngħid affarijiet li huma bażiċi għal dawk li nkom ilkom fil-mixja mal-mulej, imma dawk li nkom ġodda ħajkunu ġodda totali. Number 1, il-Kristjaneżmu, bħalma ħafna diġà jafu, mhix reliġjon, imma l-Kristjaneżmu pur, kulħadd jgħidha warajja hija saltna. Il-fatt li inti tifhimha din li l-Kristjaneżmu hija saltna, tiġà tiddistingwija kompletament mill-pija tar-reliġjonijiet kollha tad-dinja. Apparti li l-Kristjaneżmu nnifsu tiġà għandu ħafna diverġenzi radikali anka mill-Islam, mill-Ġudaizmu, mill-Induizmu, mill-Buddiżmu. Għax il-fatt li aħna nimxu ma' Alla li huwa rrevelat lilna fi Kristu Ġesu li huwa Re. Allura ir-Re Alla tagħna, il-mulej tagħna u s-Salvatur tagħna li aħna naqdu
huwa re, huwa sultan. U ħanitkellem fuq affarijiet magħkom illejla li x'jagħmlek li tindika fik li inti vera ġor l-istess natura u DNA spiritwali tar-re li sejjaħlek biex tkun parti bil-poplu tiegħu. Bil-poplu tiegħu. U inti llum ħassir taf, jekk jiena, issa ovvjament għal dawk li intom ġodda u għadkom ma tħaltux fis-saltna, illejla idħlu fis-saltna. Ma once li tidħol fis-saltna, inti ma tħallx ġo binja ta' knisja. Il-knisja hija parti mis-saltna. Inti ma tħallx ġo reliġjon, inti ma tħallx ġo xi grupp ta' nies, imma tħalt ġo saltna. U l-Iskrittura tgħidlek li aħna ċittadini ta' din is-saltna. Aħna poplu ta' sultan u aħna dan is-sultan għamel lil sudditi kollha tiegħu mhux biss li jirrenja fuqhom imma għamilhom bħalu. L-ebda sultan tad-dinja ma qatt għamel is-sudditi tiegħu bħalu. Amen. Il-Kristjaneżmu joħroġ mill-qalb ta' Alla. U llum, speċifikament, ħanitkellmu fuq il-qalb tar-re. Il-qalb tar-re. Mhux biss re, imma re b'qalb tajba. A king with a good heart, with a kind heart. Aħna fid-dinja naraw u naqraw u smajna bosta rejiet. Reali, renjanti. Bosta u rejiet ħżina. Bosta rejiet li anka abbużaw bit-sudditi tagħhom. Il-kelma re, interessanti, il-kelma king, ġejja minn kelma li aħna nużaw bil-Malti. Illum skoprejta di, għax b'għamilna riċerka. Ġeja mill-kelma kunjom. Kunjom. Aħna ngħidu kunjom. X'kunjomok? Il-kelma, ir-rut, il-kelma li ġejja minna l-kelma re, king, ġeja mill-kelma kunjom, għax ġeja mill-kelma kin. Kin. Of kin. Li hija kelma antika li tfisser letteralment tarazza nobli. Iben, la re bil-fors iben, kieku reġina bint, imma iben bil-fors, iben, jew discendenti ta' xi ħadd li twilet moħħkom hawn, this is powerful. Ta' xi ħadd li twilet twelit nobli. Jew inkella wkoll tfisser di, il-kelma re tfisser di. Tfisser discendenti ta' razza divina. Wow. Mela. Xi ħadd li twilet twelit nobli. Jekk ma titwilidx mill-ġdid ma tistax tara saltna. Min jitwilet mill-ġdid jitwilet fis-saltna. Taħt sultan u jitwilet sultan. Qabel ma aħna tħallna fis-saltna talla għal dawk kollha li huma mwilda mill-ġdid. U jiddispeċini meta nara bosta knejjes ta' denominazzjonijiet li biċċa kbira minnkom u minn jiena ħriġna minnhom li jiena fl-esperjenza tiegħi qatt ma smajt wieħed minnhom jgħid lil xi ħadd minn fuq xi pulptu aħwa tidu titwildu mill-ġdid. Jiddispeċini. Tal-biża' u tal-biki. U dik mhux fil-knejjes li ħriġna minnhom aħna, imma anka knejjes Luterani, Protestanti, Ortodossi, Pentodisti, li pratikament saru reliġjon tal-bniedem. Ismagħhom
متى يتكلموا فوق لي البني دايما عنده بزون يتولد من جديد يحسبوها شي حاجة فيتيسيا. متى البني دم اللي يتولد من جديد سكونت الكلمة الله تتولد توليد ديفين رينيانتي. أي اللي أنت كيف تبدل البرسونا يك ما تبدلوش الدي ان اي تيو سبيريتوالي. في الكتاب تاع لوط، مر في الكتاب تاع لوط كابيتلو 12 لوط 12 كل خطيئتي ينا نقدي ري بدي ان اي ديفينا وينا مويلت من دان لستس ري بدي ان اي بحالو ديفينا. الصح نراو شو تفسر ليحنا أن دي ان اي اصل ديفينا بحال خافنا كريستياني يخصوهم نرفوزي يك تيدلهم لي انتي عندك دي ان اي ديفينا. مش منيح ريو بدنا اياه وجسمي عندك مش ديفين داك طلعت تراب. السبيرتو تيعي متى ينا مولت انت متى مولت من جديد من فين تولد؟ وفي سماوت ممشي جسم ممشي تراب. احنا تولدنا من السبيرتو تعالى اللي يلا نفسه هو الري. اطفال تيعي عندهم الدي ان اي تيعي تفاليش مش تولدوا مني عندهم الذريه تيعي. ينا وانت تولدنا من الذريه تاع الري ديفين الله. هتفهموا هللويا ثانك يو جيسوس. 28 ملا ردوا خيل الله اش احنا خدنا محكومه سالتنا لما تتحركش ونعطوا القيمة لتعجبوا بالجيحو بالبزة عشالتنا ونار الريدي. الجمعة الأخرى تشالي براينا بنتكوستي متى الكنيسيا جيت مامدا بالإسبريتو سانتو كيف بوستا منكم ديجا جيتوا مامدا بالإسبريتو سانتو الويكند اللي هذا جهود منكم جيتوا مامدا بالإسبريتو سانتو وبديتوا تتكلموا بلسنا جدة. صارت الكنيسة متى تولدت من جديد الكنيسة فيما نار تتنيلك على الجدار عشان ناتورة الله يا نار. احنا لبسنا جينا مامدا في الناتورة الله يا نار ويا رينيانتي. كلوريا الملاك. في الكتاب تاع لوط اسكوزاني في الكتاب تاع متى 6 فيرس 10 دنيا واحدة من الأكثر فيرسي اللي أنا نخص لتانت نخسفوها لي خافنا منكم تفوها بلا مال. تيجي سالتناتك دنيا طلبة تجزو تيجي سالتناتك يكون داك اللي تريد كيف في السماء ياكل فوق الأرض كل حد سمع خنا سيف مالتاي. إما دين كانت الشوقة تجسو للريالتة السماء تجي ريالي فوق الأرض. إحنا متى نيدو تجي ريالي فوق الأرض مش فوق السجار يو فوق الليب والتعتس يو فوق الجبل فوق الناس فوقنا. السيك قال جسو كان له الشوقة للسلطنة اللي تيجي فوق دين الأرض بحال ما هي في السماء. إسا اللي بعتنا الإسبريتو سانتو رومانيا 5 فيرس 8 أنسي مروا ويمك ملاي مروا 5 روماني وهنبدأ من فيرس 5 5 أنا شديت رومانيا 5 نحسب بالزيتها ودنيا التامة دي التامة ما تتقرأش بينا عش المحبة الله الصوبت في قلبنا برمتس الاسبريتو سانتو اللي جمعت لينا. انتي متى رجعت الاسبريتو سانتو قلبك جيت مقبودة وانفادوتا بالاسبريتو سانتو. إسا الاسبريتو سانتو البيبيا تايلك في الكتاب الروماني كابيتلو 8 من فيرس 14 18 تايلك الاسبريتو سانتو جموتي لك باش انت دلالة تستطيعت له أبا مسيح أبا. متى احنا جينا موتية الاسبريتو سانتو قلبنا بدت تعيش قلبنا جيت خيا الدي ان اي تاع قلبك
il-qalb Talla ġiet transplanted f'qalbek. Il-qalb tal-missier, il-qalb ta' Sidna Ġesu, il-qalb tar-Re ġiet depositata. Heart transplant in your heart. Me and you, illum, inti, inġorru l-qalb tal-missier fina. Inġorru l-qalb ta' Ġesu fina. Il-qalb tiegħi hija ta' qalb ta' Re ħanin, mimli, imħabba, verità, qawwa u l-karatteristiċi kollha ta' Re. Ħa nitkellmu fuqu. Għalhekk issa Ġesu jgħid li il-manifestazzjoni tas-saltna tiġi f'qalbna biex biddilna imma tbiddel ukoll xejdulhom iċ-ċirkustanzi ta' madwarna. L-atmosfera ta' madwarna. Meta l-mulej batinna l-Ispiritu Santu, mhux biss biex nagħmlu opri sopranaturali, imma biex ngħixu ħajja sopranaturali ta' rejiet nagħmru fuq din l-art. Li hija ħajja renjanti. Għalhekk fil-Bibja tgħidlek l-iskritturi popolari l-ewwel Pietru 2 vers 9, Apokalissi 1 vers 6, Apokalissi 5 vers 10, tgħidlek li aħna issa poplu renjanti. Aħna l-koll nissejħu rejiet. L-identità vera tiegħek hija ta' re, renjanti. U x'inhu l-iskop li inti għalli ma skop Alla lilek għamlek re. Issa kollox li nibda nesperjenza f'din is-saltna moħħkom waħwa. Għax issa ħadibda tinduna inti fejn qed timmanifesta din is-saltna jew le. Moħħok. Once li inti ġenwinament titwiled mill-ġdid, il-qalb Talla tiġi transpjantata f'qalbek, il-qalb ta' Re, issa kollox jinbidel, l-esperjenza tiegħek tinbidel, u da kollu li kont tagħmel qabel, issa kollox irid isir l-oppost. Issa kollox l-oppost. Fil-ktieb ta' Kolossin kapitlu 1 vers 13 tgħidlek, u ħellisna minn taħt il-qawwa ta' dlamijiet u trasferina fis-saltna ta' ibnu l-maħbub. Aħna ismawni aħwa. Il-ħajja, id-dinja, darba kontettilkom ħana ġajndilkom illum. Għaw żewġ saltniet joperaw. Is-saltna ta' dlamijiet u s-saltna Talla. Meta titwiled f'dan il-ġeżamenti, titwiled ġo s-saltna ta' dlamijiet. Tibda titgħallem topera f'dik is-saltna. Meta titwiled miġi u iktar ma ddum f'dik is-saltna, iktar ħajkollok challenges fil-ġisem, kif taħseb, kif topera, għax tant għamilt snin twal f'dawk dik is-saltna ta' dlam, li inti f'daqqa waħda light transfer u kollox inqaliblek ta' taħt fuq, fil-veru sens tal-kelma ta' fuq taħt. Iktar ma ħawat qabel, iktar għandek xirranġa wara. Iktar ma għaddast qabel, iktar għandek xtitla daqla wara. Iktar ma kissirt qabel, iktar għandek xirranġa wara. Għattifum? Għalhekk hija barka għal dawk li intkom għadkom żgħar u sibtu l-Kristu qabel ta' 20 jew ta' qabel 25, you are very blessed. Jekk sibtu l-Ġesu qabel 25 sena. Immaġina għal dawk li jkunu diġà jasu 50, 60, 70 sena. Meta għadhom kif jintaqgħu mal-mulej u ħafna minnhom ta' xejduli ma nista' naqbad xejn pastor. Ma nistax naqbad mhux qed nifhem xejn. Mhux ovvja. Number 1 hija xi ħaġa tal-ispirtu.
Mhix ħaġa tifhimha bil-moħħ. U t-tieni jara inti kemm kontilek tażaq f'dik is-saltna ta' dlamijiet. U toħdos. Xi wieħed minnkom naħseb qed tiftakru meta kontu bwaddas, għax vera. Allura issa, minn saltna ta' dlamijiet li kont imdorri topra fiha, ara ħanejdlek. Faċli. Mela jekk jiena kont ngħix fid-dlamm u kont kuntent u komdu fid-dlamm, il-mument li jiena twilit mill-ġdid, issa kollox l-appost, issa kollox dawl. Kollox dawl issa. Però kif nopera fid-dlamm naf għax imdorri. Kif nopera fid-dawl ma nafx, irid niġi trenjat. Irid niġi mallem, irid niġi disciplinat. Kont imdorri, per eżempju, kelli vizzju, kont imdorri vek, kont komdu. Issa rrid imbiddel il-vizzijiet. Irridu jiġu opposti da dak li konna mill-qabel. Ħantikom eżempju. Fil-ktib ta' Romani kapitlu 14 vers 17 tgħidek. Is-saltna talla mhijiex ikel u xorb, imma hija, nippreferija bl-Ingliż, righteousness, sewwa, ġifieri ġustizzja, paċi u joy, felice. Is-saltna talla mhix ikel u xorb, imma hija issa il-ġustizzja, il-paċi u l-ferħ fl-Ispiritu Santu. Mela, kemm hawn minnkom meta intom tajtu ħajtek il-Kristu verament, l-ewwel ma esperjenzajt hija il-paċi. Tidnejlek għaliex esperjenzajt il-paċi? X'ma kellekx paċi qabel? Għax kieku ma kontx indunara, għandi l-paċi issa. Għax propja ma kellekx paċi issa t-esperjenza l-paċi. Għad tifmu? Kemm minnkom mbagħad t-esperjenzaw il-ferħ vera. Halleluja! Thank you Jesus. Għadna kif smajna l-mar, jgħid mar għall-operazzjoni jitħaq u kontent. U n-ners għaglu għat ma kena ġaħat diħal għall-operazzjoni ikanta u kontent. Għad tifhem? Halleluja! Għalix? Għax meta inti vera t-esperienza l-Kristu, meta inti sera l-operazzjoni, jekk ma jkollokx il-Kristu, ma tkunx ferħant kanta u kontent. Tkun hemm werwer u taħseb li ħajġilek xi ħaġa, u jekk toqgħod taħseb hekk, wis probabbli hekk ħajġilek. For as a man thinketh, so is he. Qed tifhem bħalma l-bniedem jaħseb hekk isir. Amen. Allura inti tibda tesperjenza l-oppost. Di għawġawt minnkom bħassa l-Ispiritu Santu jtemmellek highlight f'xi area. Qed tagħmel dak li kont tagħmel qabel. Issa suppost bħala Ibn Alla, bħala ċittadin tas-saltna suppost qed tagħmel l-oppost, brother. Sister, għaliex qed għadek taħseb bl-istess mod. Għaliex għadek titkellem bl-istess mod. Għaliex għadek topera bl-istess mod, meta inti suppost qed topera bil-kontra, qed taħseb bil-kontra, qed taġixxi bil-kontra għax għadek qed taġixxi f'dil area bħalma kont imdorri qabel u m'intix ħadkun kuntent ħankun kif jgħidu bil-Malti indannat miegħek innifsek. Għax issa r-regoli tas-saltna tad-dlamijiet ma joperawx fis-saltna tad-dawl. Qed tifhmu aħwa? Ħantikom eżempju. Qabel faċli inti jekk xi ħadd tiweġġek tkun vendigattiv faċilment. Tittielu lura, tpattijielu. Immissa, meta inti għandek il-qalb tar-re mimlija ħnina u mħabba, issa tħares lejh bħalma ħares lej dawk li mort il-qorti magħhom dil-ġimgħa, inħares lejhom u jgħid ħasra. Ja ħasra. Miskin, u mhux qed inkun hekk għax qed inkun kiesaħ, nibda nitħassarhom għax dawn ma jafux li qegħdin fit-triq tat-telfien. Il-bniedem inti tibda titħassru. Ir-re tiegħek li ġie msalla fuq dak is-salib x'qal minn fuq is-salib waqt li tisalbuh. Mulej, aħfrilhom tax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Dejju jaħsbu li huma rebaħ qed jagħmlu li xi vendetta b'daqshekk. Ma jafux li l-mewt tiegħi ftit ieħor ħajtkun l-ikbar rebħa. Qed tifhmu aħwa?
is the reversed kingdom. Vera. Allura inti meta inti tfittex il-vendetta, mhux qed ngħidlek il-ġustizzja b'differenza, il-vendetta. Sewwaqha kemm il-Bibja tgħidlek fi ktieb ta' Ġagbu, Alla jippreferi l-ħniena qabel ma tasal għall-ġustizzja. Qed tifhmu? God prefers mercy before justice. Amen? If you don't seek justice right away. Amen? Qed tifhmuni xi tfisser justice? Jiġifieri bniedem inti tieħ ċans jindem, tieħ ċans ibiddel ħajtu. Amen, taqtalux iż-żarda u daqshekk. Amen, issa jekk hemm affarijiet li huma serji li forsi ħajtek qed tiġi jinnaf medda jew familtek jew mbagħad tagħmel xi ħaġa x'hemm affarijiet oħrajn. Imma l-ewwel toffri l-ħniena. X'offrilek Ġesu lilek? ħniena. Paċenzja, imħabba, tjubija. Mhux għax kien ħaqek. Għax inti tixtieq lil bniedem li qed jagħmel id-deni anke forsi mhux lilek għalfu li qed jagħmel id-deni lilu nnifsu. Inti tixtiequ li għaraf qed tifhmu aħwa. Għax dik hija l-qalb tal-mulej. Dik hija l-qalb tar-re. Tixtiequ li għaraf is-sewwa. Mhux għalik, għalih għal-ġid tiegħu stess. Amen aħwa. Halleluja. Mela minn odju, inti issa qabel kont ħossa faċli tobot. Kont ħossa faċli tgħid jew tgerger kontra dak u kontra l-ieħor, kontra l-pastor u kontra l-assis u kontra l-whatever u l-apostlu u la. Issa, mhux qed ngħidlek li il-ħażin ħatejlu tajjeb, immissa tibda timxi bil-imħabba. Issa ħanilek x'jagħmel il-Kristjan. Jibda jgħid imma ħanilek ara ħanpoġġi lil nnifsi fiż-żarbun tiegħu ħalli nara kieku kif iħossni. Għax aħna mhux għalija biss għax għandna diġri l-kulħadd, imma ħanu ħad għalija pereżempju, u mhux biex titħassruni ta'. Imma pereżempju meta xi ħadd jgħidli għax int il-pass, għax int pass, għax int pass, se nifti. Jiena m'għanux għalija għax jiena ringrazzja l-Alla ta' spina dorsali b'saħħitha. Sewwa ġifieri vera m'għanux għalija. Imma bħalma jagħmlu fuq jagħmlu oħrajn, tgħidli fil-fuq oħrajn, u fuqek ukoll. Għaliex ma tipprovax tifhem dak il-pastor tipprova tgħix ġurnata jew ġimgħa fiż-żarbun tiegħu. Għaliex pereżempju dak il-pulizija jew dak pereżempju jiena llum mort quddiem il-bieraħ konna quddiem l-imħallef. L-imħallef he seems to be very sweet person. Infatti ħadd pjaċir bih meta rat is-salib. Afolja waqt li kont qed nixetettilhom hawn imħallef kbir f'din il-kamra u puntajtilhom li s-salib ta' fuq. Il-bieraħ hekk. And I loved it. Because the king was in the room. Halleluja. Amen. Sawa. Imma l-imħallef miskin dejten ara kellu rixma ta' każijiet. Għamilna klezzija tu nofs nistennew jiena u l-avukati. Serek, jisma' l-każijiet miskin qudiemu da. U jħokk rasu, u jħares la, u jħares le. Għax beda bew jiġu każijiet ta' nisa waħda gidmet waħda u marru l-qorti għax gidmita u girfita. Sawa li uħor mar kasax għax għamlu l-ħmiċ qudiem id-dar u għamlu l-żibel u kellhom xi jgħidu marru l-qorti u dajret joqgħod isma' miskin. U dak jibda jitħassu lil dan il-mħalleb, bdejt ngħid miskin dak l-imħalleb. Miskin. Bdejt ngħid fl-istess ħin ġo qalbi parti minni bdejt tgħid bdejt ngħid ġo qalbi bdejt ngħid Malta għandna sistema ġudikarja tal-Mickey Mouse. Mbagħad fl-istess bdejt ngħid imma miskin tipprova tifhimhom dawn in-nies. Tifhem il-kompassjoni tal-la tipprova tifhem dak li jkun. Tifhem għax qabli dak li jkun li qed jagħmel mhux lax jivvendikak u lax biex iweġġek. Għax inti m'intix tara iż-żarbun li mixi fih. Imma l-kompassjoni għalhekk Kristu nirringrazzja Ġesu Kristu. Ejlu mulej grazzi ta' Ġesu. Għalhekk Ġesu jara l-qalb. Għalhekk Ġesu jara l-qalb. Għalhekk jiena u inti għalhekk il-mulej jgħidlek iħassra u liedi l-aħħar ħaġa li għandek tagħmel hija ġudika. Għaliex ħalli l-ġudizzju f'idejja x'inti m'intix qed tara kollox, inti qed tara biċċa ta' barra biss. U l-qalb tar-rejja dik tal-kompassjoni. U kompassjoni tfisser li jiena npoġġi li nnifsi fiż-żarbun tiegħek. Qed tifhem, jiena faċli ngħidlek pereżempju talba fuq il-fejqa ngħidlek f'kull infejjaq fi Ġesu Kristu, imma inti jiena bli ma nafx li inti dik il-marda ħarġitlek wara inti kont abbużat.
jew mara ġiet quddiem għax ġiet irrabjata mimlija rabja u forsi qed tħares lejha l-ikraħ ngħidu qalbina x'għamilt il għaldejjin. Sewwa u tibda jiena tiftakar li r-raġel li kellha kien pereżempju jirrejpja u ġibilha l-irġiel id-dar jirrejpjawha. U taħseb li jiena r-raġel bħal l-eks mostru lek Allaj? Allura inti tipprova tifhem. Il-mulej jibda jgħalmek tipprova tidħol fis-żarbun ta' dak li jkun għax Ġesu jidħol fis-żarbun tiegħek. Qed tifhmu? Allura inti il-qalb tar-retana waqt li huwa renjanti imma niżel l-unika re fl-istorja kollha li qatt niżel u ħa u libes iż-żarbun tiegħek u mexa l-mixja tiegħek u jifmek. U dik id-DNA li inti ġejt moti. Li jiena nipprova nifhem. Għaliex? Per eżempju, il-daw l-imsiken, u minn qalbi qed ngħidulhom imsiken, minn għalihom sataristi. Onestament, kont nitkellem ma' Dwayne u ma' Matthew, qedtilhom taf li nitħassarhom fl-istessin. Għaliex x'jirrekjedi bniedem, xi wassal bniedem jieħu pjaċir jaqla l-ħmieġ fuq persuna oħra. Xi wassal bniedem jieħu pjaċir ikun hemm kelma lija. Sadist. Xi wassal bniedem li jkun sadist u jieħu pjaċir jagħmilha. Mhux għax huwa messed up. Jista' jkun li kellu missieru sadist u issa il-professjoni li kien jagħmillu missieru issa għamela professjoni fuq il-Facebook. Għax forsi missieru dejjem jaqlalu il-ħama u qatt ma qallu xejn pożittiva bħajna l-tfal tiegħi. Kontinwament ngħidlhom bravi, you are blessed, you are beautiful, you are anointed, halleluja, inbushom nannaqhom, halleluja, jekk jagħmlu xi waħda minn hawn, nolli naqla l-ħenu tax kemm jisserjaw malajr. Halleluja. Imma jafu li huma maħbuba. Mhux jiena ma naqlalhomx il-ħama u noqgħod nieħu pjaċir nakkishom. Imma hawn irġiel, missieriet jieħdu pjaċir jaqsu lil oliedu. U da, tala, jagħmel is-satira. Satira ta' dak, x'qed tirrifletti qalbek? Li inti wis probabbli ġejt imtella jew minn xi missierek jew abbandunak, jew xi ommok kienet xi prostituta, sewwa li jeżistu ħafna, jew nkella missierek jaqlalek il-ħama dejjem jitturmentak, jikkritikak. Taf kemm nintaqa' marġiel? Taf kemm nintaqa' marġiel, inkluż River of Love. Jgħid li pastor jiena missiera qatt ma kien jgħid li xi ħaġa pożittiva dejjem jikkritikani. Għaw xi ħadd illum jgħid li pastor dak kien il-persuna. Missier dejjem kien jikkritikani. Issa il-bniedem li dejjem ġie kritikat u msawwat. Li x'ħajamel jekk ma jiskoprix il-Ġesu. Ħajati minn dak li rċieva. U jaħseb li it's normal. And it's okay. U inti, u meta Roman sar Kristjan, ħan semmik brada jimporta. Sewa, tistugħani xwara, Missieru miet ftit. Laħaq talab miegħu biex isalva ħajmu lil-ġenna. Imma missieru sfortunatament kien jikkritikah. Naf il-Roman, illum il-mulej Roman martu u wliedhom huma nistalla. Imma li kieku ma sabx il-Alla, fejn kieku huma Roman u Fjona. Illum Roman u Fjona min jafhom taf li huma mimlin maħabba. Imma li mħabba minn fejn ġabuha, għax mhux minn missieru żgur ġabha. Ġesu biddillu qalbu. Halleluja. Dik hija d-DNA li inti rċevejt. Dik hija d-DNA. Aħna nitkellmu fuq il-mirakli u narawhom. Nitkellmu fuq il-fejqan u narawhom. Nitkellmu fuq il-ħelsin u narawhom. Ma tinsiex, dan kollu joħroġ minn qalb ta' re mimli mħabba u kompassjoni. Amen? Konna konfużi. Kemm hawn min kien jgħix fil-konfużjoni. Tiskopri l-Ġesu, tibda ssib il-paċi.
كنا من علينا اللي احنا برافي وخاتمين كانوا اهير منا. self righteous بالانجليز. ومبات ننزعوا مع كريستو ونندناو اللي احنا كنا ميتش ويتينا الناتورة تيو ويعملنا righteous just في كريستو. كنا ظلام وما كناش نعرفوا. كنا ظلام وما كناش نعرفوا. نسكوبرو الجسو يدي الدول فوق حياتك. أمين. كنا مكسرين. قلبنا مكسورة. هاني لك كل حد جيب قلبه مكسورة. أنكا نيس اللي جاو من إك كيف يعيدوا بالمالتي من فاميليا طيبة. كلكم يكناف 100 منكم كلكم منكم التولي شمكين فتحتوا قلبكم 100 يوتولي بالزيت لينا ناف لينتي you are a broken baby. We are all broken. Don't expect the world to give you wholeness. تبردنتش الدنيا عندك الصحة والسان سانة الساعة اللي تعملك سان. احنا جاينا من دنيا مكسرين. وداك اللي ركبينا مكسر. إما أنت أين مرة ليحب الشتادين تيو ولكن لاست يموت اليوم. هللويا. كنا مرضى. كما منكم كانكم شي مرضى يوجيكم متى جيتوا لجيسو كريستو المولاي فيقكم والديكم. grazie جيسو. سمعتوها؟ quasi كلها ليتوا يديكم. كنا ديك الدنيا ديك لتيك. الديمونيو داك لتيك المرض. وترسى عليه كريستو ويفيقك. كنا مبزاين. كنا مفايرين في الخياتية يكون نبزة منهم. أو من يبزة مثلهم. أو من يبزة من الكوكروتش. أو من يبزة ينا نبزة من الكونتيات. ما كنا كلهم كانوا من يبزة من الموت. تعرف لما أنت تصير كريستيان تافيرو لا أسيبها تبزة من الموت. مش بركة ديك لينا وانتي اللي بنعرفوا اللي احنا نويرت في السما لخات ما يستيقظونا. هللويا. grazie جيسو. امين. جينا من باك جراوند تاع كونفوزيون وديزوردني. ودين الشيء اللي خافنا كريستيان يعبدوها. متى تيجي في السلطنة تجيبش ديزوردني منا. متى تيجي في السلطنة تاع تجيب ديزوردني مياك. إسا دخل جو سلطنة لأن دولة فايت كل أسبخ لزميت لك إما وكل مردني ديفينا. يا كنت ميزة قبل إسا صير نوجة. مش تبقى ميزة في السلطنة. أشاور بكريستياني هنايلك تاي خربتوها مرخلة. ما تنجن هاليوم دراي نعرفهم الموز. أمين. grazie جيسو. كنت مكسر ولا سوي لك هايتك. هنيركم شهادة أخرى. You were a sucker. This case, there's a sucker born every minute. It's true. You were born a sucker. And for many of you, you lived as a sucker until you have met the generous heart of God. تعرف شو بتفسر سكروا؟ تيني 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 تيني. ما متى تنتقم على الجنورة المسير ما تبقى السكر؟ تبدأ النوتة تشتاق تعطي. ياك فيرانت قايت مع كريستو تشتاق تعطي تشتاق تدبيرك تو بيشير الناس تو بيشير ترى الناس يدبيركو. أيمن هناي لك يا كنت ما تقولش بيشير ترى الناس يدبيركو يودك من تجي مولد من جديد يوم كلا قد بقالك تنظف ليادك توزع من السلطة الإسلامية عشان لا اللي احنا تولدنا منه ري هو جنروس. انت جنروس فلوتيتيك جنروس يو أميل عشان احنا لا جنروس. أمين عليك احنا مش بس مبركين احنا مسيحين باش نكونوا تباركة. We're called to be a blessing.
Amen. Grazzi Ġesu. Konna mimlijin bina nfusna. U aħna konna namlu l-marċis tal-Pride. ħana jgħidlek toqgħodx tajjat għal dawk li jagħmlu marċ tal-Pride ta' inkellek ħajtek mimlija Pride. U konna niftaħru kemm jiena gburi. Konna niftaħru. U meta tiġi li jissaltna, Alla jagħmel minnek persuna umli. Amen. Grazzi Ġesu. Issa aħna mhux biss magħmulin ċittadini tas-saltna, imma ħanilkom affarijiet oħrajn, nisimgħu għadi. Ġejna mogħtija DNA spiritwali divina. L-Iskrittura tgħidlek isimgħuha. Fit-tieni, ħanaqra ħkielkom di, forsi morru fit-tieni Pietru, morru hemmhekk. Morru fit-tieni Pietru. Qed tieħdu pjaċir? Grazzi mulej. It-tieni Pietru kapitlu 1, isimgħu għadi. Vers 3. Is-seta tiegħu ta' Alla tatna dak kollu li huwa meħtieġ għal ħajja u t-tjieba billi għarfitna l-dak li sejħilna għal glorja u l-qawwa tiegħu nnifsu. Bis-saħħa ta' dawn il-wediet huwa tagħna l-eżess u l-akbar ġid li kien wedna biex bih wara li tkunu ħlistu mit-taħsir li hawn fid-dinja ħtija tal-ġibdiet ħżiena, isimgħuha tissibħu fin-natura ta' Alla. Jiena u inti irċivejna id-DNA. Id-DNA, taf xi tisser bl-Ingliż? Divinity now available. DNA. Jiena u inti irċivejna id-DNA. Taċċet, pastor di kemm tinstema' hekk. Qalbi, it-tfal tiegħi għandhom id-DNA tiegħi. Mhix għasek ta' barra minha. Jekk aħna nsejħu li tallax taħseb id-DNA ta' min irċivejt, inti taxxadina jew. U jekk jiġi xi ħadd jiġi jgħidlek għax aħna ġejjin mix-xadini jgħidlu fuqek m'għandix dubju. Jgħidlu ma jiena ġejt minn Alla. Le noqgħod immeri xi xadina. Jekk hu konvint li huwa xadina ngħidlu tiġbanana. Amen. Mela meta xi ħadd jgħidlek aħna ġejjin mix-xadini. Ngħidlek fuqek m'għandix dubju li inti ġej mix-xadini. Jiena ġej minn Alla, għandi d-DNA tal-Alla l-Missier, tar-Re Ġesu Kristu ta' Marvija. Halleluja! Amen. Grazzi Ġesu. Għandna n-natura tiegħu. Għandna l-identità tiegħu. Morru l-ewwel Ġwanni kapitlu 4. I love the scripture. L-ewwel Ġwanni 4 simgħuha. Vers 7. Ismawni. Aħna, we don't just have a good news gospel. We have the too good news gospel. Not just good news, it's too good news gospel. It's too good. Imma tipprovax tifhimha bil-karawetta ta' moħħu. Amen. L-ewwel Ġwanni 4 vers 7. Eżis ejjew inħobbu l-xixin għax l-imħabba ġej minn Alla. U kull min iħobb mwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Issa mmorru vers 17. Alla huwa mħabba u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. U l-imħabba ssir sħiħa fina meta aħna nqawwu qalbna għal-jum il-ħaq. Għax saħan sitra f'din id-dinja meta? Minn hawn. Aħna sirna bħalu. L-ewwel Ġwanni 2. Vers 1. U lidi, dan qiegħed niktibulkom biex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd jidneb,
aħna għandna difensur quddiem il-Missier, il-Ġesu Kristu l-ġust. U hu jħallas għal dnubietna. Mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. U b'dan narfu li aħna nafu li narfu l-Ġesu. Jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu, min jgħid jien nafu u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu u għiddibu l-verità mhix fih. Iżda kull min iżomm il-kelma tiegħu fih hemm tassew l-imħabba tal-Alla fil-milja tagħha. U b'dan narfu li aħna fih. Halleluja. Jiena u inti għandna id-DNA, in-natura, l-identità tiegħu. Fl-ewwel fil-ktieb ta' Filippin kapitlu 4 vers 13 tgħidlek aħna nifilħu għal kollox permezz ta' Kristu li qawwina. Mela aħna għandna wkoll l-istess abilità tiegħu. Fil-ktieb ta' Rumani 5:5 tgħidlek li l-imħabba tal-Alla ġiet imsawba fuq qalbna. Jiena u inti rċevejna l-imħabba tiegħu. Intom meta nataw li dak kollu li huwa irċevejnih fina. Qed tifhmu meta inti how you cut yourself short when you don't operate in your true nature. Meta inti kemm tisbalja, meta inti ma toperax fin-natura vera tiegħek imwilda mis-saltna ta' smewit, mis-sultan li huwa fuq is-slatin kollha. Din hija l-qalb tas-sultan li aħna naqdu. Meta aħna nitwildu mill-ġdid, nirċivu l-Ispirtu tiegħu. Rumani kapitlu 8 tgħidlek jekk inti m'indekx l-Ispirtu ta' Kristu m'intix tiegħu. Imma aħna rċivejna l-Ispirtu ta' Alla, l-Ispirtu Santu. Aħna t-tempju tal-Ispirtu Santu. Irċivejna il-missjoni tiegħu. Irċivejna il-passjoni tiegħu. Inti tinnota li meta qabel ma kont Kristjan kellek ċertu passjonijiet u meta twilet mill-ġdid, il-passjonijiet tiegħek itbidlu. Qabel kien hemm affarijiet li kienu jeċitawni. Illum il-ġurnata qishom Ġġaralhom. Min jaf kemm għamilna affarijiet u xtrajna affarijiet u mbagħad titwilet mill-ġdid. Dal-imbarras kollu ġenu jagħmlu. Vera, ta' nejne. Sawa, jon kella min jaf kemm kont tixtri DVDs u films u l-mġurnata laqqas għandek minuta biex taraw għed minnhom. Għax moħħok fil-mulej, taqra l-kelma tal-Alla, tfaħħar il-mulej, tmur tevangelizza, tiġi l-fellowship. Għattifmu? Ma fija xej li kollok hobby, sakemm il-hobby ma jkollux lilek. Amen? Irċivejna l-qawwa tiegħu. U intom tirċivu qawwa meta l-Ispirtu Santu jiġi fuqkom. Irċivejna l-viżjoni tiegħu. Aħna llum il-ġurnata naraw l-affarijiet kif jaramu. Il-qawwa tiegħu fil-ktieb ta' Mattew kapitlu 12 vers 28 tgħidlek. Jekk jiena inkeċċixjaten bl-Ispirtu Santu jgħid il-mulej, mela żgur li s-saltna tal-Alla waslet ħdejkom. Alla mhux biss tagħna l-Ispirtu Santu, l-qawwa, l-mirakli, l-ġubijiet, is-sinjali, imma ukoll tagħna il-qalb tiegħu. Isma'wni meta l-mulej jgħidlek li l-imħabba tal-Alla ġiet imsawba fuq il-qalb tiegħek, l-Ispirtu Santu, tfisser Alla tak qalbu. Kulħadd jgħidha, Alla tani qalbu. His heart is my heart. L-imħabba, il-qalb tal-imħabba. Għaliex taħseb li Ġesu jgħid jien għandikom kmandament ġdid? Għaliex huwa dan il-kmandament ġdid? Għax mhux biss li tħobbu bħala umani issa dak kmandament li ħandikom li tħobbu bħal ma ħabbejtkom jien. Dak ħadd mu kapaċi jagħmilha jekk qalbu ma tiġix impoġġuta f'qalbih. Imħabba għal dak li huwa san,
għal dak li huwa pur. Rajnija fis-Salmi 24. Alla għandu qalbu pura. Għalhekk il-Bibla tgħidlek ħadd ma jara lil Alla jekk ma jkollux qalbu pura. Sajfja. L-ewwel Timotju 1:5 jgħidlek. Praise and worship, please. Dan huwa l-iskop tal-kmandament. L-iskop tal-kmandament huwa imħabba minn qalb pura, kuxjenza safja u fidi sinċira. Tieni Timotju 2:22. Aħrab il-ġibdiet taż-żożija. Imma x'xennaq għal dak li huwa ġust, għal fidi u l-imħabba u paċi ma daw kollha li jsejħu l-mulej minn qalb safja. Meta kemm minnkom rajtu is-serje ta' The Chosen? Rajtu xi darbtej jew tlieta jiena serje 1, 2, 3. I think they do a great job. Toħx teħel f'tuċati l-ewwel hemm ta'. Imma I think they did a great job to portray the heart of Jesus. U meta kull serje li nara ma nistax nibqa' serju. Nax nibda nikbi. Jekk fiha 10 episodi, 10 darbi ktejtu. Għaliex qalbna tikbi meta naraw dawn l-affarijiet? Għaliex qalbek tikbi meta tara dawn l-affarijiet? Għaliex tmislek qalbek. Tali mod li l-ebda re fid-dinja ma jmislek qalbek. Dik hija l-qalb tar-re ta' Sidna Ġesu. Mhux qed ngħidlek kumbalalu ta' u nħalli l-kulħadd jagħmel li jrid bik. Le. Ma jfissirx hekk. Imma li qalbek f'kull ma tagħmel tibqa' pura. Tibqa' dejjem imqanqla bl-imħabba ġenwina lejn mulej u lejn il-proxmu. Lejn il-proxmu kif? Għax għajn namlu mod, per eżempju. Per eżempju, jiena mawlidi. Jiena missier naturali, mawlidi naturali. Ma'kom, jiena missier spirituali, mawlid spirituali. Jekk jiena nikkorreġik, ma jfissirx għax jiena ma nħobbokx, anzi nikkorreġik għax propju nħobbok. Għax nixtieqlek il-ġid. Il-tfal tiegħi kontinwament jgħiduli, meta jgħidlek kontinwament, ġifieri letteralment regolari kuljum. Daddy, I love you. Hug you. Let me give you a hug. Let me give you a hug. I kiss you. Issa, daw l-istess tfal, jien id-disciplina mkun. Daw it-tfal, li ġili qalu li nirringrazzja l-mulej għalihom, ġili qalu li, Daddy, grazzi tal-li tiddisciplinani. U fisem Ġesu hekk ħajbqgħu. Imma il-Bibja mhux hekk tgħid il-missier il min iħobb jiddixxiplina. Tibżax mid-disciplina. Disciplina hija kull ma hija training. Training biex issir tixbaħ lilu f'kollox. That's all. Amen. U hekk tgħid fil-Lut 12 hekk tgħid jiddixxiplinana għax irid li aħna naqsmu mal-dusija man-natura qaddisa u l-glorja tiegħu. Ħalli dak kollu l-muġej minnu tikinsu min-nofs. Amen. Fil-ktib ta' Ġwanni 3, Ġesu jekk bniedem ma jitwilidx miġid, ma jistax jara. Kulħadd jgħid jara. Aħsbu fuq dik il-kelma. Mhux ma jistax biss jidħol mbagħad jgħidlek. Jekk vers 4 u 5 jgħid ma tistax tidħol fis-salda ta' Smewil, imma vers 3 jgħidlek ma jistax jara l-ewwel. Mela meta inti titwiled mill-ġdid, suppost tibda tara is-saltna. U meta inti tibda dawn l-affarijiet tibda tesperjenzhom fil-ħajja tiegħek, qed tara s-saltna topera. Qed tara l-qalb tas-sultan topera. Jekk inti ma titħassarx il-ħuk, il-loħtok, anke jekk huma żbaljaw. Mhux qed ngħidlek mur ngħidulhom prosit tal-li għamlu paprata, imma kun kompassjonali, kun compassionate.
Ara kemm Ġesu ħa paċenzja bik. Ara kemm Ġesu juħu paċenzja bik u jkun kompassjoni bik u inti dejjem għandek it-tort għax Alla qatt ma jkollu t-tort. Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mela, nistgħu naraw is-saltna tal-Alla minn issa. Apparti l-qawwa, għax dik hija parti mis-saltna tal-Alla, il-mirakli, nies inħelsu mix-xitan, dik hija parti mis-saltna tal-Alla viżibbli. Però meta jiena qalbi tinbidel u nibda nħoss il-kompassjoni minn flok ir-rabja, minn flok irrid nimpattilek, irrid nagħmellek il-ġid u nitħassrek u nitlob għalik minn qalbi qed tara s-saltna tal-Alla topera. Amen aħwa? Grazzi Ġesu. Sfortunatament meta bniedem jitwieled mill-ġdid u jibqa' jopera bil-prinċipji tas-saltna tad-dlamiet jeħel, jħossu mtaqqal, jħossu mdejjaq, meta l-mulej jridek li inti tgawdi l-ferħ tas-salvazzjoni tiegħek. Isek jien naf għajna mill-mod ħa, kontejx li Malta u biddiltu trasferejt ruħek mort iċ-Ċina. Ikel differenti, lingwa differenti, kultura differenti. U tibqa' tgħix ġo Malta u tiffittja hemm. M'intix ħad iffittja? M'intix ħad iffittja? Meta jiena u inti twilidna minn ġdid u nibqgħu noperaw bl-istess prinċipji ta' qabel, ħanħossni mhux qed niffittja. Amen aħwa. Meta lek l-iskrittura tgħidlek meta jiena nitwiled minn ġdid, qabel kont ribellus, issa nissottometti għar-rida tal-Alla, għall-pjan tal-Alla u għall-awtorità tal-Alla stabbilita fil-Knisja u fis-saltna. Qabel moħħna konna narmuh, konna boloħ. Hekk tgħid l-iskrittura kontu boloħ, timxi wara l-idoli tad-dinja, mhux bil-fors statwa, jista' jkun flus, jista' jkun karozza, jista' jkun mara jew raġel x'inhi xorta idolu. Immissa aħna moħħna mġedded, għandna moħħ Kristu. Qabel konna ngħixu bħal nies qodma, issa ngħixu bħala nies ġodda. Għalhekk il-Bibja tgħidlek ilbes il-bniedem il-ġdid. Issa nibda nixxenna għall-kelma pura tal-mulej. Mela meta issa twilit mill-ġdid isimgħuni, anka d-dieta tiegħek tinbidel. Id-da, qabel konnu pjaċir nara il-films tal-ġlied u t-tixrid tad-dem. Ħanejdlek jekk inti għadek tuħu pjaċir dar l-affarijiet, go and talk to the Holy Spirit. Mux naf li għaw films anka kristjani, imma qabel per esempio nies jaqtaw ir-rubs, demmetir, pastazati u xenetajiet u konnu pjaċir. Għal-kem ma tantx, onestament kienu daj una xej ġorta. Immissa bħala kristjani dar druni. Ma naħsebx issa nimmaġina Ġesu hemm jgħidli l-lustramenx film dak. Naħseb l-Ispiritu Santu jaħrab mill-kamra. Li by the way, nemmen il-mulej wisli l-poplu tiegħu buġaw l-affarijiet ma qed jarawha. Għax dak li jidħlu mill-għajnej jidħol fil-qalb. And you don't want to do and you don't want to be what you see. Amen. Nibdow nobdu. Tibda tiġi iktar suppost faċli tobdi. L-obbedjenza li issa tgħinni biex nattiva r-realtajiet tas-saltna tas-sema fuq din l-art. Isimgħuni, Ġesu huwa l-epitomija tal-imħabba. Ġesu x'għamel? Obda sal-aħħar, inkluż il-mew. Meta titwieled minn ġdid jiena u inti nibdew nallinjaw lil nfusna mas-sema. U nġibu u meta nagħmel hekk, ir-realtà tas-sema u r-realtà tad-dinja ibusu l-xuxi. They become one again. Bħalma xi darba kienu. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek ġeddu femitkom bil-kelma tal-Alla. U ġorru fikom il-qalb tar-Re li intom parti minnu. Issa nsiru vesseli li nġibu l-bidla f'din id-dinja. Minħabba l-bidla li saret fina.
Issa nsiru ċittadini ta' saltna li hija superjuri f'kollox. Mhux fil-fejqan u l-inkeċċu xjaten biss, f'kollox. Amen? Għalhekk l-Ispiritu Santu l-mulej tajunna biex il-ħajja soprannaturali nistgħu ngħixuha fuq din il-ħajja naturali. Amen aħwa. Illum ħansaqsik lilek innifsek. B'dak kollu li smajt il-lejla, x'qed tagħmel f'ħajtek? Kif titkellem? Ismawni. Kif titkellem? Xi joħroġ minn fomok? Kif titkellem? Il-pjanijiet li jindet tippjana f'ħajtek, dawk huma tiegħek jew tal-mulej. Dak li inti tagħmel, tajt u tippjana jirriflettu il-qalb tal-mulej. Jirriflettu l-qalb tal-mulej. Halleluja. Jekk jiena ngħid li jiena parti mis-saltna talla u hekk hu kemm qed nikber jiena nimmanifesta il-qalb ta' Sidi minn jum għal jum u nimmatura u nikber f'dik ir-realtà. Kif ħankun naf jekk hux vera nimmanifesta din il-ħajja? Baxxi rasek, aħseb fuq dak kliem. Jiena nimxi taħt awtorità divina u ordni divina jew l-oppost. Jien nieħu pjaċir nara nies isalvaw u jersqu lejn il-mulej u jsiru jafu l-qalb tiegħu jew jiena niġi għala bibi jisalva u ma jsalvax x'importani l-aqwa li salva jien. Żgur inti għandek il-qalb tal-mulej fik. Tu pjaċir tara l-oħta kollu u l-ħuk jiġu flimkien, jibqaw uniti flimkien. Jew inti persuna li tikkontribwixxi għad-diviżjoni u għas-separazzjoni fil-familja talla fejn Alla poġġik. Tu pjaċir meta xi ħadd li forsi dbiet mill-mulej jerġa' jiġi lej mulej, jew ġo qalbek tgħid tara reġa' ġieda x'ġi jagħmel. I know some Christians that talk like that. Don't you think that you grieve the heart of the Father? Tu pjaċir meta xi ħadd li affiġġa. Issa daqshekk issa spiċċa kollox. La, min intalla? Taħseb li Alla waqa' minn fuq it-tron għax xi ħadd affiġġa? Halleluja. Meta tara xi ħadd tibati, x'tajt? Kara fl-aħħar Alla ħlaħqu. Dik hija l-qalb tal-mulej. Dik hija l-qalb tar-re li miet għalija u għalik. Veru xi kultant aħna nieħdu dak li ħaqna, għax iskrittura wkoll tallem dak li tiżra taħsad, imma jiena u inti ma noħdux pjaċir bid-deni ta' ħadd ieħor. Inti lilek innifsek taħseb li inti fil-dan il-ġisem ta' Kristu inti parti mir-risposta jew għadek sal-lum parti mill-problema. Inti b'dak li tgħid, b'dak li tagħmel taħdem għall-unità u l-armonija fost il-merħla tal-mulej taħt raj wieħed Kristu u r-raj spiritwali mis-sirek spiritwali. Jew inti bħal dak il-moża u tobot meta xi ħadd jgħidlek x'għandek tagħmel, speċjalment ta' fuqek. Mis-sirek spiritwali, ir-raj tiegħek il-pastor li Alla dilek biex jigwidak u jgħinek. Tifraħ qalbek? Jew mal-ewwel taqbeż u tittejt xi ħaġa. Kemm tagħti valur il-kelma tal-Alla fil-ħajja tiegħek fuq xtejt id-dinja, xejt il-bniedem. Kemm tagħti valur fuq il-feelings tiegħek, il-kelma tal-Alla fuq dak li taħseb, dak li tħoss, iċ-ċirkustanzi. Avolja forsi ċertu offerta dom manifestawx f'ħajtek imma il-kelma tal-Alla kemm ittija valur f'ħajtek. Il-Bibja tgħidlek grazzi lill-mulej li dejjem imexxina fit-trjonf fi Kristu u li permezz tagħna jifrex l-aroma ħelwa tiegħu tal-għarfien tiegħu f'kull post. Għax aħna il-poplu tal-Alla
U aħna l-aroma fi Kristu. Fost dawk li huma salvati u fost dawk li huma qed jintilfu. U nispiċċaw bdi fl-ewwel Tessaloniki 2. Bħalma intom tafu, inħeġġiġkom u ninkoraġġikom. U niċċarġa lil kull wieħed minnkom bħalma l-missier hekk jagħmel ma' wliedu li intom tgħixu ħajja denji tal-sejħa li inkom għandkom fis-saltna tiegħu fil-glorja tiegħu. Jekk inti dejli pastor illum dil-kelma kelli bżonn nismagħha u laqtik li qalbi u li dik, għaw xi ħadd. Baxxi rasek u tlob dit-talba warajja. Min qalbek, ejda minn qalbek. Kull kelma li ħanejdu flimkien ejda minn qalbek. Ħadd ma jitċaqlaq plis, jgħidlu mulej qadis. Inti l-mulej tiegħi. Inti r-raj tiegħi. Inti r-re u s-sultan ta' qalbi. Biddilli qalbi Ġesu. Għatini l-qalb tiegħek. Sawwab fuqi l-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. Għamel li qalbek tiġi minn flok qalbi bħalma tgħid il-kelma biex jiena ngħix dik il-qalb tar-re. U minn dal smajt il-lejla mulej kompli opera inti f'ħajti. Aħfir li fejn inqastek. Aħfir li fejn ma kontx parti mis-soluzzjoni ma kont jien parti mill-problema. Ġesu, aħfir li. U minn qalbi naħfir il-min weġġani jew fajnejja nemmen li żbalja. Naħfirlhom, naħfirlu, naħfirla u nbirikom u nitolbok tgħinhom mulej għax ma nafx jiena fl-bażarbun mixjin. Ejni biex inkun parti mill-għajnuna u s-sosten tagħhom tiegħu tagħha mulej. Bil-grazzja tiegħek bil-qawwa tiegħek dan jien nista' nagħmlu. U minn qalbi naħfer lil min weġġa lili. Lil min ġudikani, ikkundannani, ma femnix. Naħfirlhom. Imma inti tifhimni mulej. Int li ħfirt li abbundanza ta' żbalji, ta' dnubiet. U jien ukoll minn qalbi naħfer lil min żbalja kontra tiegħi. Għax forsi u wkoll minn għal-jom qed jagħmlu xi tajba ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Naħfirhom mulej qadis. Igglorifika ismek fil-ħajja tiegħi wara kollox qalbi u ħajti hija tiegħek Ġesu. Lilek nagħti kull glorja u tifħir u ma rridx nagħti spazju lid-demonji fl-ebda arja fil-ħajja tiegħi. F'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Lilek mulej kull glorja, kull onur, kull tifħir, orreta rejt, orreta qalbi. Amen. Halleluja, grazie Ġesu. Amen. Thank you Jesus. Jekk inti għaddik it-talba l-ewwel darba f'ħajtek vera? Vera, vera. Illum salvat. Jekk inti weġġajt il-xaħat, jew xaħat weġġek. Tgħid bħal xi wħud, jekk trid tiġi tgħid skuża. Jekk irid jiġi hu jitlobni skuża. Le. Ġesu ġi hu għalik. U niżel minn fuq it-tron tal-glorja. Jista' jkun li hawn Kristjani għandhom bżonn jinżlu minn fuq it-tron tagħhom. Ejja nqumu bil-ifqa. Għaldaw kollha li jintom fuq YouTube u Facebook. Nispera dal-messaġġ b'xi mod meslek qalbek. Please, ixxerjaħ. Aqsmu ma' ħutek, mal-familja tiegħek, mal-ħbib tiegħek fuq Facebook, WhatsApp u messaġġi oħrajn. Għada jekk alla rrid nerġgħu nintaqgħu hawnhekk fl-10 ta' filgħodu, ejja kun magħna. Għandek bżonn immulej mislek ħajtek, ifejqek, jaħfilek dubietek, tibda ħajja ġdida. Din hija l-invit minn Ġesu għalik. La tħalli jixtaddi. Iż-żmien għaddej. Titlifx l-opportunità. Il-paċi magħkom, narawkom. God bless you. Alleluja.